Flashbone komandri korok yasam ikram yo banyak lu syuti. Sementara piwan ang netizen sinama piwan pet film suke kalau gumno. Kani ka film joke kani ka film penat baki lapan kelas syakatin khasi te ngatharai kham ki ong baro mo ki brio ki buan hangni khamtam ki penar mo ki ong baka jingsha lese ka da ka penar la de ban best phan rei da ki lapan kelas syakatin khasi ru ngadang rekhe kumju hi dang sultanat kumju hi te kadai ka film ka first comedy film bang apet ba da itanak shisha bat ko na do basdang hadu bakut. Kaya kecil senang kebapi hilap hanya. Haka ni ka film haba ka film comedy tengam dalak than kata ka jingsneng ka jingsneng hang ni ka long ba klet lo ya baro ki jingling amen sim ki jings musi ki tension baro shuwan hang ni shong argan tash teng rikhe Tama. Tapi nomor ya kan ada film shoot dari Kiki Garot. Dia balik film dan mentalang hanya film suke sematalim. Gani ka film wat lada la shoot da ilong jonga ikiki ngamdan benta namar ba gani ka film ki la jiet be daki artist na shatai sha jantya te ki ong ba menta ka sien pada ki kwa hi banshim hakawai ka film ba ki kinshna lekin sa shim hi na shane she khasiru namar ba kine ki artist badan hakani ka film ki deki artist bala man shwa bha bat ki dei ru ki bala paunam bha haka long haka deka jowai te ki kwa kan man pedi ka sap long man pedi ka pang ka sap hagani ka ri khasi jongi pai